Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze uje muvugo hanze y'u Rwanda duhera mu bivuga mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Burundi. Abasigaye 32 bakuru mu gisigaye cy'u Burundi biganjemo ku rwego rw'abofisiye barimo abajenerali n'abakoroneri boherejwe mu kiruhuko cy'izabukuru kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere ukwakira. Urwandiko rwohereza abasirikare mu kiruhuko cy'izabukuru rwashyizweho umukono n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo. Abasirikare kandi bakabiganjemo bahoze mu gisirikare cya kera cy'u Burundi cya ex-FAB, bakaba kandi barimo abo ku rwego rw'abajenerali 5. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bane baherutse gushimutwa n'inyeshyamba za FDLR muri teritwari ya Rutsuhuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu nyine. Birakekwa ko abaturage baba barishwe n'aba barwanyi b'inyeshyamba za FDLR. Abaturage kandi bashimutiwe mu duce dutandukanye twa Nyamirima na Buramba, aho kandi Eme Mukandambusa uyu ni umwe mu bavuga ari kijyana muri kariya gace, kandi n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu avuga ko baba barishwe izi nyeshyamba zo mutwe wa FDLR ugizwe n'abarwanya leta y'u Rwanda. Inkuru kandi dukesha Media Congo akadomonet iravuga ko imiryango yabo yanatangiye ikiriyo mu gihe itegereje kubona imirambo y'ababo. Iravuga kandi ko ibikorwa byo gushimuta bikomeje gutwara ubuzima bw'abantu batari bake muri teritwari ya Rutshuru, nubwo hashyizwe ibi bidasanzwe, mu gihe kandi abayobozi b'inzego z'ibanze bari bishimiye ko ibi bidasanzwe bizatuma byibuze hari impinduka zibaho muri iki gihugu bitandukanye nuko bisanzwe mu by'umutekano muke. Amakuru yo mu karere mwayagezwagaho ku bufatanye na MTN everywhere you go. Tukiri ku mugabane wa Afrika, nyuma y'ukwezi kumwe ahiritse ku butegetsi Perezida Alpha Conde, Colonel Mamadi Doumbouya uyu kuri wa gatanu yamaze kurahirira kuba perezida w'inzibacyuho wa Guinea Conakry. Colonel Doumbouya kandi yarahijwe n'abacamanza bo ku rukiko rw'ikirenga mu muhango babereye mu ngoro yitiriwe Mohamed V iri i Conakry. Mu bitabiriye uyu muhango harimo Colonel Assimi Goïta, uyu nguyu nabwo mu mezi 13 ashize yahiritse ku butegetsi Ibrahim Boubacar Keita uzari perezida wa Mali, nawe nyuma za kujya ku butegetsi gutyo. Yo kandi yakaba yanabanye na Colonel Doumbouya mu ngabo z'Ubufaransa, benshi banemeza ko ari inshuti ye magara. Abishe mu bahoze batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Alpha Conde babitabiriye uyu muhango, gusa kandi nta ntumwa n'imwe y'umuryango uhuriwemo n'ibihugu bya Afrika y'Iburengerazuba CEDEAO igeze yitabira uyu muhango. Tariki 5 Nzeri uyu mwaka nibwo Colonel Mamadi Doumbouya wahoze akuriye umutwe w'ingabo zidasanzwe za Guinea yayoboye igikorwa cyo guhirika ku butegetsi Perezida Alpha Conde. Conde kandi imyaka 83 y'amavuko niwe perezida wa mbere wa Guinea wari waratowe binyuze muri demokarasi mu 2010, yongera kandi gutorwa kuyobora kiriya gihugu mu 2015. Mu mwaka ushize yagatorewe kuyobora manda ya gatatu yakurikiwe n'imvururu nyuma yo guhindura itegeko nshinga mu buryo butavuzweho rumwe. Colonel Doumbouya kandi wamusimbuye ni uyu munsi cyase kuri wa gatanu nibwo arahiriye kuyobora igihugu mu buryo bw'inzibacyuho, gusa kandi nta uzi igihe iyi nzibacyuho igomba kumara. Colonel Doumbouya kandi yakaba yavuze ko umukuru w'igihugu ndetse n'umugabo w'ikirenga w'ingabo za Guinea umuntu umwe, bivuze ko nyine ari byose muri kino gihe cy'inzibacyuho. Ni mu gihe kandi azana abafite ububasha butandukanye kuri politiki y'igihugu, burimo bwo gushyiraho cyangwa se kwirukana minisitiri w'intebe w'agateganyo. Umusirikare kandi nyuma yo kurahirira kuyobora Guinea yashimangiye ko yaba cyangwa se wari wese ugize inzibacyuho ye nta uziyamamaza kuyobora iki gihugu mu matora ari imbere n'ubwo igihe kitazwi. N'amatora kandi y'agatsiko k'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Guinea gaherutse gushimangira ko azaba mu mucyo ndetse no mu bwisanzure. Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze